rekli bismo nešto o prošlotjednoj raspravi o nacionalnom planu oporavka i otpornosti i događajima vezanim za to. Mi smo dakle u Saboru prošli tjedan raspravljali sažetak nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti, jer naprosto to smo dobili na uvid. Ne plan, ne nacrt plana, nego sažetak nacrta. I u tom pogledu Vlada nam je naravno još mnogo toga ostalo. Raspravljati o takvom dokumentu bez konkretnih mjera, bez akcija, bez indikatora, bez rokova, bez novčanih vrijednosti pojedinih projekata, naravno da je zapravo nemoguće. Analiza i rasprava su zapravo nemoguće. Međutim, mi smo u raspravi pokušali komentirati barem ono što se iz tog dokumenta dalo iščitati. I generalno govoreći, nekako na 3 skupine problema smo naišli i njih smo zapravo u saborskoj raspravi isticali. Prije svega, vidljivo je da je taj dokument zapravo neambiciozan. Poznato je dakle iz dokumenta da nam je na raspolaganju bilo gotovo 10 milijardi eura, od čega 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava i 3,6 milijardi eura zajmova. Vladin dokument, dakle nacrt ovog prijedloga predviđa dakle projekte samo u vrijednosti oko 49 milijardi kuna, što odgovara samo ovom bespovratnom s jedne strane. S druge strane, na mnogo načina taj dokument je samo popis dobrih želja. Dakle, koliko god se mogli složiti sa nekim popisanim ciljevima i željama, taj dokument ne sadrži mehanizme, ne sadrži dakle projekte, ne sadrži konkretne prijedloge i projekte s kojima bismo mi taj ciljeve mogli realizirati. Kao primjer navešću samo seriju proklamiranih ciljeva u obrazovanju. Mi dakle kanimo svesti razinu nepismenosti naših 15-godišnjaka, matematičke, prirodoslovne, jezične nepismenosti, svesti razinu te nepismenosti na pola. Kanimo povećati udio gimnazijske populacije među srednjoškolcima za 1/3. Kanimo povećati za 1/6 broj diplomiranih u STEM. Kanimo za 50% povećati produkciju vrhunskih znanstvenih radova. Kanimo još mnogo toga lijepog napraviti, to piše u nacrtu u sažetku nacrta, a zapravo nije jasno kako. I kad se malo bolje iščita taj program obrazovanja, vidi se da zapravo tamo nedostaje ključan element sustava, a to su ljudi. Mi dakle još uvijek ne znamo kako ćemo, s kojim znanstvenim kadrom postići tako divno proklamirane ciljeve. I treći, recimo, skup kritika ili problema na koje smo naišli čitajući taj dokument je naprosto jedan dio ciljeva, jedan dio mjera koje se tamo predlažu, koje ni po čemu nekako ne spadaju, bilo da ne spadaju u takvu vrstu dokumenta, bilo da su neostvarive. Kao primjer navešću samo ono što piše u komponenti 4, u podkomponenti 4 koja se odnosi na rad i socijalnu zaštitu i u podkomponenti 4.2 pišu doslovce 2 projekta. Jedan je podizanje razine, odnosno adekvatnosti mirovina, širenjem kruga korisnika obiteljskih mirovina, i drugo je podizanje razine mirovina iz drugog mirovinskog stupa. Jedno i drugo je krajnje dubiozno, potpuno je nejasno, pogotovo ovo drugo. Kako? Koji mehanizam Vlada može utjecati na podizanje mirovina iz drugog stupa, a sasvim je nejasno kakve veze ti projekti zapravo imaju sa onim što bi zapravo nacionalni plan oporavka i otpornosti trebao biti i sadržavati, i naravno kakve veze takvi ciljevi imaju sa sredstvima koja su nam u tom pogledu na raspolaganju. U tom smislu Vlada nam još uvijek duguje mnoge odgovore i objašnjenja, ne samo nama zastupnicima, nego zapravo svim građanima. Međutim, mi te odgovore još uvijek čekamo. Međutim, ne samo da odgovore čekamo, nego ima još toga puno za reći, a sad ću riječ prepustiti kolegici Bečić. Zahvaljujem ti. Dakle, ne samo što je problem što građani Republike Hrvatske i svi oni koji su trebali sudjelovati u izradi nacionalnog programa oporavka, a to su u prvom redu oni koji bi trebali koristiti ta sredstva, dakle naši poduzetnici, obrtnici, radnici, sindikati, udruge civilnog društva, nisu sudjelovali u izradi tog plana, nismo sudjelovati mogli niti mi kao saborski zastupnici i predstavnici svih građana, nego je dodatno HDZ oko cijelog pitanja nacionalnog programa oporavka i otpornosti kao i nove financijske perspektive 21-27 godina napravio kao i uvijek privatni biznis koji se plaća javnim novcem. Tako primjerice, ako ste spremni platiti cijenu za privatni seminar,
mogli ste o nacionalnom programu oporavka i otpornosti slušati još u 11. mjesecu, dakle u studenom prošle godine, i to od strane ni manje ni više nego upravo koordinatora tog programa, posebnog savjetnika premijera Zvonimira Savića. Isto tako, prošli tjedan isti taj Zvonimir Savić je bio na jednom isto tako naplatnom seminaru gdje se kotizacija plaćala 500 kuna po osobi, gdje je objašnjavao detaljno što se nalazi u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, sve ono što mi u Saboru nismo mogli čuti. Jednako tako, sličan seminar bio je početkom travnja u organizaciji tvrtke Team for PIN, gdje je sudjelovao ne samo Zvonimir Savić kao koordinator tog izrade nacionalnog programa oporavka i otpornosti, nego i ministrica Tramišak, nego i ministar Ćorić. Dakle, ono što se događa je da najviši državni dužnosnici odlaze na seminare na kojima se informacije koje su javne i koje trebaju biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske prodaju u režiji najčešće, to moramo reći svi mi koji pratimo EU consulting sektor, jedne firme, a ta firma je Team for PIN. I sad bitno je znati čija je ta firma, kao i obično u Hrvatskoj. Dakle, radi se o firmi koja je u vlasništvu udruge koja se zove isto tako Team for PIN. Ko je bio prvi direktor te firme? Gospođa Maletić. Inače, visoko pozicionirana donedavno u HDZ-u, a u zadnjih 1,5 godina članica Revizorskog suda Europske unije. Kao takva, kao članica Revizorskog suda Europske unije, ona također dolazi na te seminare i također prodaje informacije koje ona, kao visoka dužnosnica Europske unije, bi trebala svim građanima, ne samo Hrvatske, nego Europske unije davati besplatno. Ja ne tvrdim da ona za to plaća, međutim postoji jasna poveznica između te tvrtke i nje. Kao prvo, njezin muž je likvidator udruge koja je vlasnik te firme. I to se jasno vidi u registru udruga. Kao drugo, ona je bila direktorica te tvrtke, a da to nije navela u deklaraciji interesa kada je postajala članica Revizorskog suda. Deklaracija interesa vam je nešto kao naša imovinska kartica. Nema spomena u tome da je ikada tamo radila, navela je samo svoje dužnosti koje je imala u sklopu vlade Republike Hrvatske. A zašto je bilo važno da to spomene? Zato što etički kodeks Revizorskog suda jasno kaže da članovi Revizorskog suda ne mogu sudjelovati ni u kojoj aktivnosti koja bi na bilo koji način dovela u sumnju da rade isključivo u javnom interesu, a ne u privatnom. Ako sudjelovanje na naplatnim seminarima i prodaje informacija koje su javne nije rad u javnom interesu, nije rad u privatnom interesu umjesto u javnom, ja ne znam šta je. Dakle, želim još napomenuti da ista ta tvrtka, pored što ima udrugu, ima i ustanovu za obrazovanje odraslih. I šta se događa? Državna uprava, ministri, propisuju određene uvjete za napredovanje službenika. Ti uvjeti za napredovanje su vam obično neke edukacije. Onda ustanova, povezana sa tvrtkom Team for PIN, certificira takve edukacije i prodaje te edukacije istoj toj našoj državnoj upravi koja iz našeg proračuna, koji svi zajedno uplaćujemo, plaća njima edukaciju svojih zaposlenika. I tako je nastao jedan sjajan biznis oko EU fondova gdje one informacije koje su svim korisnicima trebale biti besplatne i jednako dostupne, postaju naplatne, a u njihovoj naplati sudjeluju doslovno ministri i savjetnici premijera. Mi smatramo da je to nedopustivo i neodrživo stanje iz jednostavnog razloga što prvo, to ministri rade u radno vrijeme. Da se razumiju, svi ti seminari su u radno vrijeme. Drugo, ti isti ministri u opisu svog posla imaju između ostalog da daju informacije o europskim fondovima i svemu ostalome građanima besplatno. A ovdje se to naplaćuje. I još treća stvar koja mi je najgora, a to je da vi u svakom operativnom programu Europske unije koji smo dobili u ovoj financijskoj perspektivi 2014-2020 imate jednu os koja se zove tehnička pomoć. Dakle, naša ministarstva su dobila milijune eura za informiranje građana i korisnika EU fondova. Dakle, već su dobili od Europske unije te novce.
a onda umjesto da te novce troše da bi oni organizirali edukacije i davali informacije građanima, oni idu na seminare u privatnoj režiji i neko na tome zarađuje sredstva. Dakle, po meni to pokazuje narav ove vlade koja baš ništa, pa čak niti te europske fondove, ne može koristiti na način da budu u javnom interesu. Sve uvijek mora ići u privatne džepove HDZ-ovaca. Mi smo vam ovdje pripremili, poslat ćemo svima, dakle, upravo dokaze kada su se ti seminari organizirali, kolika je bila kotizacija i ko je sve u njima sudjelovao. Isto tako najavljujem da ćemo tu situaciju potencijalnog sukoba interesa Ivane Maletić poslati i Revizorskom sudu sa upitom da li je takvo postupanje u skladu sa etičkim kodeksom Revizorskog suda. O tome da to nije u skladu niti sa etičkim načelima, pa čak nekim niti zakonskim u smislu ponašanja naših državnih dužnosnika, ministara, dakle to smo sigurni da nije. Ali smo isto tako sigurni da niko od njih za to neće platiti cijenu, jer je to modus operandi. Ako ima pitanja? Evo, mogu vam reći, dakle, različiti su korisnici. Najčešće to jesu predstavnici jedinica lokalne samouprave ili čak i predstavnici državne uprave za koje se to plaća onda opet iz javnog proračuna, tako da se taj novac javni lijepo fino vrti. A drugo, kada nisu oni, onda su vam to najčešće poduzetnici i obrtnici koji zapravo da bi do tih informacija došli moraju te informacije platiti. Nije problem, da podcrtam, nije problem da privatne firme organiziraju edukacije. To nije nikakav, i da to naplate. To je sasvim u redu. Ono što nije u redu je da nam ministri na tome sudjeluju i to selektivno. Idu kod neke firme, kod druge neke ne idu, jer ima stotine takve firme u Hrvatskoj, sigurno ne idu svima. Time im dižu cijenu i zapravo sudjeluju u naplati informacija koje oni u opisu svog posla moraju dati besplatno. Oni ih moraju dati besplatno. Privatna firma ih ne mora davati besplatno. S tim se slažem. Ali mi smo njih već sa njihovih 17-18 tisuća kuna plaća koliko imaju, već smo ih platili da to rade besplatno. Da li oni dobivaju novac osobno? To ne, dakle, ne možemo to znati. Dakle, da li dobivaju, ja čak, mislim, kako da kažem, ta informacija čak nije niti krucijalna. Ne bi smjeli, po meni, i nadam se da ne, jer bi time stvar bila gora, ali krucijalno je to da oni u radno vrijeme, za koje ih mi plaćamo, da nama besplatno daju informacije, odlaze na seminare na kojima se te informacije naplaćaju. Tako da li su oni plaćeni za to ili ne, bi bilo važno saznati, ali naravno da vam to vjerojatno niko od njih neće reći, ali i samo po sebi, čak i ako nisu plaćeni, to je krajnje problematično. Vjerojatno su dobili putni troškovi, dnevnici i slično. Pa, da, mislim, to evo, ne mogu tvrditi. Ne želim tvrditi nešto što nije, ovo znamo da je. Dakle, ovo znamo da je i da je to zaista problematično, jer morate razumjeti to da ja dolazim iz tog sektora. Ja sam to privatno radila godinama. Pa da vam ministar dođe na seminar, to vam diže cijenu samo tako, jel? Pa to je potpuna uzurpacija na tržištu, jel? Jer naravno da onaj koji prodaje seminar može prodati za 3 puta više ako će mu doći ministar nego onaj koji neće doći ministar. To je isto tako jasno. Jel? Tako da je to i ne fair ponašanje unutar samog tog tržišta konzultantskog za EU fondove, ali najgori dio je po meni to da te informacije oni moraju davati besplatno, jer su za to plaćeni. Vi u tom sažetku, odnosno 10 stranica koje ste dobili u Saboru, niste vidjeli nikakve konkretne projekte i konkretne informacije. Znate li koje su podatke dobili poduzetnici i obrtnici na tim seminarima koji vama nisu bili dostupni? Pa dakle, ono što je u naslovima, mi naravno nismo bili na tim seminarima, jer ne želimo podržavati takav rad državne uprave, ali ono što je bilo najavljivano jesu upravo modeli i kako će, na koji način oni moći koristiti sredstva iz EU fondova i iz nacionalnog programa oporavka i u novoj financijskoj perspektivi. Sad, pitanje je da li su dobili konkretne informacije. Jer ako nisu dobili konkretne informacije, onda su opljačkani od strane tih ministara. Ako su dobili ovo što smo mi dobili u Saboru, oprostite, ali to je onda čista pljačka.
Jel? A ako jesu dobili, onda imamo ozbiljan problem da oni koji plate mogu do informacija, a svi drugi, ostali građani koji nisu u toj prilici, ne dobe informacije. Dakle, kako god su u prekršaju, ozbiljno. Ima prijavljen sukob interesa zato što je kao ministar i autor zakona o obnovi i sudjelovao i su na tim seminarima koji su na plaću, pa je povjerenstvo utvrdilo da tu nema sukoba kao je da on je uzima novac. Ako se radi o nečem što dužnosnik ima u opisu svog posla, to ne radi besplatno, nego radi kroz naplatni seminar. To je, po meni, ne samo sukob interesa. To je kršenje svih onih načela i pravila rada u javnoj službi. Kad si javna služba, si javna služba. I ako moraš građanima davati o nečem informacije, daš ih besplatno jer su te već platili. Zato dobivaš svaki mjesec dobru plaću na svoj račun. Dakle, to vam je, ja ne mogu sad ako ovdje nešto saznam, ići organizirati privatni seminar o tome i to prodavati. Jer sad kao saborska zastupnica imam dužnost o građanima reći javno i besplatno. Jel' tako? To je nekakva normalna stvar. Ne možeš dvostruko stvari raditi. I kroz privatni sektor i kroz javno je javno, privatno je privatno.